بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول اگر کسان دی چی قبول کو حکم دا اللہ و دا رسول من بعد ما اصابهم القرح ورسل دینا چی ورسید لغویتا زخمنا دا سوچت مومنان للذین احسنوا منهم دا پار دا کسانو چی خستا عملی کرده دا غوینا واتقو تقوی کرده اجر عظیم لوی اجر دے إن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. دا خلق دی شویل دیتا الناس جاسوسانو یقینا مشرکانو راجم کڑی ستاس مقابلے اللہ کرے وہ یرے گئے دائینا نو زیادتی کرے خبری دیل ایمان وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل دی پورا دے منگر اللہ تعالی اور دیر خکار چلے ان کے رزمگا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. واپس رالل سرد نعمت اللہ ناو پا فضل نور سے دل دید اس تکلیف و تابداری مکڑ دید اللہ در رضام و اللہ خاون فضل للوین. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. یقیناً دغا جاسوسی کو ان کے وہ شیطان یری اخبر دوستان اللرام میرے گے تاسو دینا و یرمان کائک تاسو مومنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. نرے غم جن کی تارا کسان چزغلی پکارون دا کفر کے یقیناً دی ضرر شرعی نشور کو لے اللہ لے ضرر واری اللہ تعالی شور نکی دی لرا صبرخ باخرت کے اور دیل عذاب لے رے. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم. یقینا کسان چاغت سے کفر پا بدل ایمان ایچرے ذرن نشی اور کول اللہ تیس و دیل دے عذاب درناک. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مہین. اور گمان دن کی کافران چھ محلت ورکو الزما دی لرا دا غردی دا پار زانو ندریم. یقینا مونگ دیلا محلت ورکو دی دا پارا چھ زیاد سی گناہو ندریم اور دیلا عذاب دیس بکو ان کے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ندے اللہ تعالی چپری دی مومنان پاغ گڑوڑ حالت بانے چتاسو پا گئی ہے تردی چی جدا کی پلید لرد پاک نام اور ندے اللہ تعالی چی خبر در کی تاست پخاص غیف ولم لیکن اللہ تعالی غورکی اخبر رسولاننا چالش وغاڑیم ایمان لرے پا اللہ او داغ پر رسولانو او که ایمانم لرو زانم بشکو دائی دا مخالفتنا نو تاس دا پار آجر دلویم.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. گمان دن کیا کسان چی شمتیا کئیم پاغسیر چی اللہ دل اور کڑی دا فضل خبلنا چی دا شمتیا دی دا پارا خیر دے بلکہ دا خودی دا پارا شر دے. زرد ددی غاڑو تبواشو لیشی حقا چی دی پائے بانی شمتیا کی دا قیامت پر خاص اللہ در آخری پاتے کے دل ملکیت دے آسمان نظم کے اور اللہ استاس و عملون باندے خبردار دے. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. یقیناً ورد اللہ تعالی وینا دائے کسان چوئیم یقیناً اللہ تعالی محتاج و منگیو بے حاجتا خامخا لیکو منگا ہا خبر چرا دیوئیم سرد وجلو ددینا انبیاء لر بغیر د جرمنا او بوائیو پس تمک ددینا ہو سکے عذاب دور سدون کی. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا عذاب پدی وجرے چمخ کے لئے گلی لاسن دریم او پدی وجہ چی یقیناً اللہ ندے حسلم کو ان کے ببندگان فلوم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. دا خلق دی چوئی بے شکا اللہ تعالی منتا حکم را کرے زمب کتاب کے ایمان بندرو منگا پیس رسول بانے تردیش روڑی منترا سے قربانی چخری اغیل رو. قل قد جاءكم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموه من کنتم صادقین. طور تو یقیناً راوڑی تاست ڈیر رسولانو زمان مخیم کارا دلیلنا خبر آئیچ تاسو آئے ولی وجل تاسو آئی لرا کتاسو رشتنی ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر. کدی تا درو جنوئی صبر کوام یقیناً تکذیب کڑشرے دڑے رسولان جستان مخیو راوڑی واغیخ کارا دلیلنا دا قلم اوارک کتابنہم دا دلیل نقلی بطور اور کتابوں نے راوڑو رنا والا غٹ کتابوں دا وحی بطور. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر یو ساوال رے سکون کے دمارگ اور یقیناً پورا بدر کے دیشی تاستا ثوابنا دا عملون استاسو پر از قیامت
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. سوک چی لرے و ساتل شو دور د جہنم نا او داخل کرش جنت تا یقیناً دے کامیاب. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اوننے جون دنیاوی او در ساماننا مگر دا نفدا دوکی ورکولو. لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. خامخا امتحان نہ کیریشی بتاسو ازمیخون و کیریشی بتاسو وبارد مالون استاسو زانون استاسو کے او خامخا باو رہ تاسو دائے کساننا شور کرشور کتابونا استاسو نمخ کے او دعام و مشرکان و خلقنا بدی ردیرے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَقَتَاسُ صبر کو اور ظانم ساتھ دا خلاف دا کتاب و سنت نام یقیناً دا کار دے دا پخو کارون نام. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. او کلا چی واغست اللہ تعالی مضبوط لوز دائے کسان چی کتاب ورکڑے شو خامخا صفا وضاحت بکوئے دری کتاب خلقو تا انبے پٹھوئے دیو غرز و آغیل را رستو دشاگانو خبرنا اوائی غست و بائبانی دنیا نو بد دے ہوا چیدی حاصلین. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. گمان مکوا پائے کسانوں چو خوشحالی کئی پائے کار چریے کئی اور مینا ساتھی چیزمنا صفت دے اکڑیشی پدا سکارن چری نہیں کڑی نو گمان مکوا پدی بانے دا بچکے دلو دا عذابنا اور دی دا پارد عذاب درناک. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. او خاص اللہ لرا بادشاہی دا اسمانون دزمکرا اور اللہ دے پارسی زبانے قدرت لرن کے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یقینا نشترے پا پیدائش دا اسمانون دزمکا کی اپتلو راتلو دشپیو دروس کے دیر آخلی دلیلنا دا توحید خاندانو دا خالص قلرام. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اغدی خالص عقل والا شی اللہ یادیم اولاڑے او پناستے او پاڑخن اخبلو ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اسوچون کی پا پیدائش آسمانوں دزمکا کی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وی دیئے رب زمانگا
نری پیدا کری تا دی موجودات لرا بے فیدی پاکی دتا لردار قسم شریک نام نبش ساتھی مولرا دازاب دورنا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. اے رب اعظم یقینا تجسوک داخل کے اورتا رامیشواری دپارا یقینا شرمندکتا غلرام انشت دے ظالمان لرحسو کمداد کو ان کی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب زمون یقیناً اوری دل منگا یو آواز کو ان کے آواز کو دپار دی ایمان چی ایمان روڑے تاسو پخپل رب نمونگا خو ایمان روڑو. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا ربانو بخی منگتا غٹ گناہونا زمون اوری جائے زموننا زمونگا بد گناہونا بدائے ٹولے امر گراولے پونگمانی سرد نیکانونا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے رب زمونگا اور آکی منگتا شتا موسر لوس کڑے بجبد رسولانو سام او مشر مندکے منگلرا دا قیامت پر یقیناً تو خلاف نہ کہے دخپل وعدینا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى بعضكم من بعض. دا دعاگانے قبول کری دی لرب دریم اوی ویل یقیناً ذن بربادوں عمل دے عمل کو ان کی جستاسو نہیں کہ ناری نہیں ہو کہ زنا نہیں ذکر بعض استاسو دی دا قسم دا جنس دا بازونا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم ووضوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم. نا کسان چیجرت کڑے دیمان دواجے اور استلشی دخپلو کورون نام دیمان دواجے اور تکلیفنا اور کڑیشی دی طبعا پلار زما کے جنگن امکڑی د کافران سرام اور شہیدان کڑیشی بائے کے خام خارجوم زددینا ٹول بد گناہوں نظریم بدیدائی. وَلَوْ أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ. او خامخا داخلون بزدی لرائے جنتون تا چبئی گلان دائے والے دائے پورا بدلہ دا اللہ طرفنا. وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. اور اللہ سرا خاص داغ سر خیست ثواب. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. دھوکہ کی روانشی تال رائے اوریدن کیا گڑوڑ گرزیدل کافرانوں پہ مختلف خارونوں کے. متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد. داودی دا پارا نفع غسل دی لگ بیا زید ورتلو ددی دے جہنم اور بد دے زید تیار کرشے دا جہنم ددی دا پارا. لیکن الذین اتقوا ربهم
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لیکن کسان چیر اکڑے دخبل ربنا دید پارا جنت ندی بیگی لان درائے والے ہمیشہ بیدی پائے کے میل مسیار تیار اکڑے شید اللہ دا طرفنا اور سچید اللہ تعالی سر یا دیر بہتر دی دا پارا دا پورنے کانوں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. یقیناً بعض کتاب والونا خامخا خلق دی شیمان لری با اللہ و پائے کتاب چنازل شیر تاسوتام اور پائے کتابوں چنازل شیر دیتا عاجزی کئی دی خاص اللہ تام ناسلی اللہ پایتن بان دنیا. اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب. دا کسان ددید پارا صوابون دا عملون دلیلی بنی ضرب دریم یقیناً اللہ تعالیٰ دے زر حساب کو ان کے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کوئے وصابروا یوبل مضبوط کے بصبر ورابطوا زان کلک کے بدین اور یرکوئے دا اللہ تعالیٰ نام دا دل پارا چتاسو بشے دا اللہ دا عذابون نام.